FIFA World Cup khelmeka group inchin felna neizo anita a ram somthum pahni te group pariata in thena group tina ram pali zel an nu in group tina achet hazual ram pahni zelin round of 16 anin hlangkai ta ania nizan khan chumi round of 16 lut b ti kimna group G le group H in nein group H hi chu video masalama kan soi to a chu wangin tuntuma chuan group G le group stage Behbawm ka round of 16 kan soi tel don ani group G hian group stage an khel zo har bera group dang zong zongin an khel zo to nuwa nizan zan lai pela khan anin chingfel ve chawa he group atang hian Brazilin match ni atanga point ruk nein round of 16 an lut chiang to a din mun himsa a dingin Brazil hian Cameroon an ma chona Cameroon hian round of 16 lu beiseina an la nei ve thunga ma se an din mun a thalem lo in kheldanga Serbia le Switzerland anin ma chon thunga anni pahni po hian round of 16 lu beiseina la nein chu chuan anin khel ati tang zuala Brazil le Cameroon hi soima sata ila Brazil hian round of 16 an lu to awangin an player tha chol tir thei chu an chol ha dam tir ani bera match masa pahnia in lan mi alo player te po bultan tu an ni tanok hei hi chakmamo Cameroon hian an ma chona ma se Brazil second team anga soi thei po hi Cameroon tan chuan an la thama ma ti khelmuala alang theya chuti chung chuan football ro puina kan hmuta thunga ball changtlem jok le hun tha po nei tlem jok Cameroon hian goal an chhual lova minisam kwa pahnina Vincent Abubakar mangin goal an khung ta thunga Cameroon hi sikhat fain Brazil laka hian an chak tadai ani goal khung tu Abubakar hian minisam riat pakhat na yellow card a choi to a chuti chung chuan a goal khung lomin kor a phelle ta rama yellow card choinon lo thei ani talova match referee in nui sangin yellow card pahni na peya red card pe zui turin Abubakar hi apana Cameroon in Brazil an hena goal khung tu hi red card manga no chua anita ani Abubakar hian lung oi lo na ane shan lova red card choya chuan mu nuam pol tak ani ome in kheldanga seito angkhan Serbia le Switzerland anin ma chona Switzerland tan round of 16 lut turin chakanga ya Serbia hi an chak emo anin draw emo ani chuan Cameroon result azirin anni pahni hi tlathei anni chu wangin atu ve tan po chak apoi mo a chumi hria chuan hun ti ra tangin anin nor nangha le gol po alu thar talova minisom ni na Jordan Sakiri Bayern Munich le Liverpool ate po lo khel to thin mangin Switzerland hian gol ma hroyan khunga minisom ni parukna Mitrovic chuan Serbia tan sut vele in minute somthum panga na Serbia hian Juventus forward Dusan Vlahovic mangin ma an hruai zuya Serbia hian goal an chhuak masak nuwa goal ni goal khata ma an hruai ta ka wangin heti laya te bula group G din mun chu Brazil point sari Serbia point li Switzerland point thum le Cameroon point ni ania Serbia hian be seipo an nei sang man viawa ahun lai table en chuan round of 16 lut thei an ni miawa be sei ti san zual kha ompo a om viawani ma se huna kal le thata minisom li palina Bril embolo chuan Switzerland sipur asut vele a first half azau first half a hian group G table danglam le in Cameroon le Brazil a goal ala lut lova chu wangin table a Brazil in point sari nein Switzerland in point li Cameroon in point ni Serbia in point ni ania Brazil noya ram pathum omte tan round of 16 lu na kong ala in hongzau le chutiang borok ret takara chuan second half a Switzerland hian Freuler mangin an goal thumna le ma an hroina goal ni bok an khunga goal dang lu bel talawin Switzerland hian Serbia hi an hne ta rama Switzerland hian Serbia hi hne zo lo tangat se Cameroon in Brazil an hne ta boxia Cameroon khan round of 16 an lu dai theidona ma se an kota din munti chian theina om Switzerland khan mangtangka in point thum an lo chuak miawa Brazil nungzuin Switzerland hian round of 16 anin hlangkai ta ani group G table kan hmuang hian Brazil in point ruk nein Switzerland hian point ruk vek an neya
Mase goal difference a Swiss team hi an chiat zawk awangin pahnih na an oma pathum na Cameroon in point li nein table monga Serbia in point khat chau an nei ta bok tikhan round of 16 na Brazil in South Korea an ma chon don ta a Portugal le Switzerland an in ma chon don ta boka angai nom chole viawin arin om Serbia hian World Cup an khelna hnung tum lia group stage an paltlang zo ta lova an record a chuan om lo hle Brazil hian group leader ni chunga group stage an khale ta ka wangin World Cup a group stage a group leader an ni voi som parukna ania an mani neighbor tu Germany voi som pahni group leader ni to nen anin thlauna an tipung ta a Cameroon hi World Cup an khelna hnung tum ruka group stage paltlang lovin an tlazia ta thunga Mase Cameroon hian melung poimo phunin African ramzinga World Cup a Brazil ne theima saber an nia tun tuma anin ma chon ma a Brazil an ma chon nu hnung match saria khan Cameroon hi an tlom feka chu mai ni lawin go som ni lai an chua ani tun tuma ero clean sheet nei chungin Cameroon hian Brazil an nea an tan chuan hlotlin na chikhat atling thei ome ti hian group stage an khel zo ta veka round of 16 in azui ngal dona match khata tlale round sang zok kling anom chhozel don ta a Qatar FIFA World Cup khel mek boruak atang chhotial tial done round of 16 kan soi chen ma in group stage Behbawm then khat hi soi masata ila group stage a hian makve mai chu eng team ma full point nei anom lova group stage a chakvek thei team pakhat ma anom lo point kwa nei anom lo ti na ani chu chumi atanga zona om thei lian tak pakhat chu team in thlauna azim ve deuta em ram sang te football team quality in thlauna tun ma a in azim ta em ti hi ani thei ome chana ero ain ang vek kher lawanga ma se soi ho nuam pol tak ani arin om group stage a point lo chuak mia lo ram pahnian oma chu in elna thleng tu Qatar le World Cup voi ni khelna Canada an nia Canada hian World Cup tum ni khelta in match ruklai khelve to ma sela point an la lo chuak thei lo zel chu ania Qatar ero World Cup an khel voi khatna ani group stage a hian point khat chau lo chuak team pathum amin Wales Denmark le Serbia an nia group sang table en wang hian kumin Qatar FIFA World Cup a hian group stage a point nga nei tling chin ramin round of 16 an lut veka point thum le a aya tlem point nei ramin round of 16 an lut phak talo vek bok chumi in an tir ni theita chu kumin Qatar World Cup a hian group stage a hian point nga hi 100% him chin ani ti na anita a ma se group C e le h cha te khan point li him pui an om tlat peka chu Poland Spain le South Korea te khani in anni hian point li an nei mangin round of 16 an luta anni pathum Poland Spain le South Korea te hi round of 16 lut zinga group stage a point lo chuak lember annia round of 16 a eng tak ang zui zelang mo group leader zong hian match thum atangin tum ni an khing puite an hne veka group leader ram paria zinga hian Netherlands England le Morocco te chau hi tlomia lo om chun an ni boka an record a thazual hle ati thei ome te bula pahni na ni chunga round of 16 lut ram pariat zinga USA le Croatia chau hi tlomia lova round of 16 in hlangkai an nia group leader then khat tlom to anom lain USA le Croatia hi group a pahni na ni si in an tlomia lova an to akhir chhoviau ani po in thilmak ani hran lo mai theye gol khung tamber hi Spain le England ni in gol kwa ve an khunga gol chwa tamber hi Costa Rica ni in match thum atangin gol som pakhat lai an chwa ani round of 16 lam soikai ta ila round of 16 a hian Netherlands le USA anin ma chhondona Argentina le Australia anin ma chhondon boka Japan le Croatia anin ma chhonanga Brazil le South Korea anin ma chhondon bok ani ho hi final lu turin anin eldona chumi omzia chu Argentina Brazil Netherlands le Croatia te hi final anin ma chhon thei lova semi final thleng in ma chhon thei dan an nei thunga achan chu semi final lu tura side le lama om an ni wangani round of 16 side le lama hian England le Senegal anin ma chhondona
France le Poland in machon don bokin Morocco le Spain ba ka Portugal le Switzerland anin machon dona anni ho hian final lu anin chu ve dona ramlang sar zual England France Spain le Portugal te hi semi final thleng bak anin machon thei lova final ma in anin chin fel ngei angai don ani ti chuan kum in World Cup a hian final match in machon tura mitam takin an du sak an mu chak World Cup tran ma atang towa an soi chua fo thin thleng thei om ta chu Portugal le Argentina finala in machon thei tur hi anita a Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te hi finala anin su thei dona final ma chuan anin su thei don lo thung ma se ram dang hi han ngai tua ta ila Netherlands Brazil France Spain le England te po an ladam thapa finala hian tu te tak in machonang mo